Hadu arkol kerwit biang okalin Mbappe Marway nagam taka Real Madrid haka jilikai haka Copa del Rey. Haka baka Real Madrid kelap limno yaka Talavera dalaila arkol. Kum taru ka Real Madrid haka Copa del Rey kelap qualified siaka wepat karau. Kad bakur ke PSG yaka trofi ke bah nriu mentau snem arajara pusan hadin bukan laban penlimno yaka Flamengo haka FIFA Intercontinental Cup. Ka Real Madrid ka laban penlimno yaka Talavera haka jinglekai haka Copa del Rey. Haka ba kalin Mbappe Marway ulayo hadu arkol haka menit ke sapway 4 menit ke prapopra. Kum taru lengba kini ki arkol kiba kalin Mbappe ulayo negamit ulapoi siaka san poprakol nagapta ke Real Madrid menta usnem. Kabadang dona setang sikol pan yerkat patakol jong Ronaldo nagam ta Real Madrid hausnem arajar khatlai. Kum tau kalin Mbappe udang don kam setang sikol pan yerkat kol bat Ronaldo barada unyo arkol un sapen pras ntan pum ya kerkod jong Ronaldo hausnem arajar khatlai. Bat menta upnai Real Madrid kadang sa setang sen nilekai haka La Liga Persia yaka Sevilla. Kum taru ngin sepej haka mit sengi sejan lah to kalin Mbappe unlan pan yargat kol bat Ronaldo hausnem arajar khadlai lada unyo setang sikol. Henry lada unyo biang arkol kata kamut un sayo pan pran osndon ya kerikot jong Ronaldo upalayo san kundai kol. Naga bentaka klub Real Madrid hausnem arajar khadlai. Bat kane kadai tang haka sisnem day pat pagi keny haka si ayom. Hausnem arajar khadlai. Ronaldo la yuban tep gol hadu san kundai gol nagam taka Real Madrid. Kadba menta usnem arajar arpusan. Ukalin Mbappe la yuban tep gol hadu san prakol hadu menta nagam taka Real Madrid. Henry ka Real Madrid kadang sa setang kawai kejingirikai menta ubenai haka La Liga. Kadba ka PSG kala yukur sa kawepat ka trofi menta usnem arajar pusan. Hadin makelawan pelimno yaka Flamengo haka FIFA Intercontinental Cup. Haka baka PSG kadai kum ka tim ka ladu ha Europe kadba ka Flamengo pat ka ladu ha South America. Bat kane kadang dai ka Cup kabadang thamai jong ka FIFA badang stang ha neustem upaladep haka ba ha neustem upaladep la yuban kur da ka Real Madrid hadin makela ban pelimno yaka pa juga. Ka PSG kala job ya ka Flamengo haka penalty shootout hadin magle khach hamadan damar sikol. Kumta ka PSG haune usnem arajar pesan kala khurdu ndru tliki trophy kata ka Ligue 1 Coupe de France Trophy des Champions UEFA Champions League UEFA Super Cup bat FIFA Intercontinental Cup. Kumta ka PSG kadai ka klub ka balai kaban yukur du ndru tliki trophy tang haka snem. Kumbala yuk kurteng ka Barcelona hausnem arajar kendai kabala kura ka La Liga, Copa del Rey, Super Copa Espania, UCL, UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup kata haka klub World Cup. Nang ta kum juru kabayan Munich hausnem arajar arpau haka Bundesliga, DFB, Pokal, DFL, Super Cup, UCL, UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup kata ka klub World Cup. Bat kum juru ka PSG menta usnem haka Ligue 1 Coupe de France Trophées des Champions Champions League UEFA Super Cup bat ka FIFA Intercontinental Cup. Kublai shibun.